KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Karat Laban Secondary School hakasngi palai jong ka apnyo tarik ubnai jemang arhajar puar kala rakhi ya kajing dapsan posnam hakajing ya lenti ban ai kajing syakri hakaliang ka pulia puti hakani ka jela hakani kasngi menteri ka sarkar jela uba sanbor shulai uba deiru UMLA ka South Shillong constituency ulalong kum ukongsan haringkat kajing sakhilang jong kinong hikai ki khna school par kui de ki bala shakhat snobha hakini ki sanpos nam ka jingya lenti kani ka school kalapen mi bongot ki khna school ki banang bastat bat ki bapaw haka kamile kai football kum usamla ai borlang khongji ka kong wansung ka badai ka kenthai khasi ka bading kong e ban kiu ya ulum everest nalor kui de la penchong kon ya kani ka jing rakhi da ka jing ruai ba ka jing shat na ki khna school bat kajing pun ko buram ya ki balawan syakman ha kajing pulia bat ki balala banwan ra buram ya ka skul hi baro kawai kan ka bangaya share rapi please love our future of our children. This is a golden opportunity. Give us a BJP government, I'm telling you, all our children will survive. Let us follow the kan sapoy ka kini samlakin kini son timing kan sapoy kini ayat position kina skor kan sapoy ka pol kini ayat position segi nong tray kam sorka kino hikai banung yo achus ka tulapu. This is the trend. Bapikwa bangin chain, bapikwa ya take future kumbangal hai nuksa. Please give us one chance back. Pili ibat dan pernah kriya. Hangde gadung beting ye. Habang apai sekali ke school ke belaungi badan kumu presiden bat Mrs. Emlendo kumbangale hai bor barik junga pilih simi nuksa ngayo scheme through central government. Kat kebangalan wara kan konsumsi ke junga. Wat langi dan tang armut lu ngasau tu pidai bolong badon dok ladon kano kecing pensiap tiang ya pi usun boru ton ngala aban let hadu ka bertit me di Narendra Modi. You don't have to worry. I am your savior. Don't believe on all this political propaganda. Forget it. One get dulu long the start ko bolong ki wiki men para jungi jugo North East Brockway hakabede ka school to ngan persyang ngan mula abadong because as of today ka government jungi we are facing a paucity of fund. The only scheme that we have to move at the end of the day, we have to knock at the door of the BJP in Delhi. Ngam dia MLA buat talk buat hak buat mau nongrim show election ladap election tu mau nongrim sok pailen wat lanang aslan gumne magraru ngam jupen sok pailen yau foundation stone te ki perlu BJP ke engineering cell engineering ke technical cell ke juga BJP ke Badana Puat Delhi ki seyuan sobha at their own expenses banyarap yang ke BJP ba ngin snai ke DPR kinwan ada side kin sawan ayaga nagalingan ka ayaga tang jing tho sausan line mentioning siya then only kin san ki team jongkal technical wing ke juga BJP na Puat Delhi free of cost kiwan yarap ay kata ka ke BJP ngin sawan ya kedua bani di komite ya pika school kin sawan inspection in Sarah Sport Delhi, they will make a very good DPR. Accordingly, na the education department in recommend. Then in recommend in sa Sarah Sport Delhi banle berangka. Kumbangale ya kumbayong wadon ya ka shop center. Halum paring layo ulun. Tenga perhat ngala ailun. Kat kabala ada jigur kuble. Kijing tre ke jong pi ke shop san semla. Mo uwe de giro romba jongi bomdon su ngakan ma bongkwai ni ngui ba
Hamlet Rani kum sekretari presiden jong Marlaban Sports Club apor ba ngiabu mau nongre me Kalaban Sports Club ido ong ba kat kum report jong jel sekretari ba barnon ba kilawan lalek ki sarkar kilawan kilalit 100% kli kisdam kedai tagal lip service sekretari jang lawan sport club lo utang ba kayo giwan gi minister gina tay takabay ja baisya kabay ja pong kabay buki kabay lapoy jan lak tengka sini ar kami 100% kisdam ndala wanu jogu tela longkam layang ke indoor stadium lawan sport club layang ke indoor stadium halum paring kasurok ka baba burit we bala ini shit ya kan ngaya it perki muslim ya khai helang ya le muharram lang ya enosi singasi ki be it athon ki pejingai ya enosi nilayo ini kasurok te udan we neki rurang ba banganum jar kerteng uba challenge kan perci hapor malajak mali ngomong ini shit itu surong ukuran bersih wong nyasan apa ke proceeding jangka komiti senang bala bos bor ulan ra ni surong ais na kerteng san bor sulai kapamun habas sausan tulis ni kat bawar minister kat bawar ni dan bala ada unen la sana teka frut ngau ais kopi yang agak proceeding ngalabu ndalala ponyo tek sur pihak ain san bor sulai ru meli papan manga te kapasutna punya tu EP rang ba Achdong ba Edward ba Joy ginong competition laban very soon ngin sa court meeting no but kayo laban ngin pen prano pom but ngin snaya ka super model market but ngilayo sanction khatsan crore ngin bu manong remna te kini central scheme katika sub center kindon gijing tiaru for emergency shipotli nagliam jung kiska snong ki sabu opa kin sadon ki pusu ko bapin recommend na snong ngin tap hangtu daki kna snong but don teng ka ba kidon kiba jupun kalikit hangina borok lum pari borok konsumsi sitang met ban lebo bagi don tu bayadi roh yo ur tahu akli dan tu bostom tu like that kan opini belum broad that kan possible hostel kan possible broad that ini supposedly dia at least emergency case kibadi jadi kibadi itu dan kita kayak betul kayak tahu saya kan benar bro kan tidak ada yang tu terlalat dia simit at least layo drip layo mo te mentang orang waras nonos dah kau jak ya alum paling kang pa mo te sakatika kapangalaang mood ba katika bang cultural complex jong kaseng kasi rirai laban Khatway Crore San Paula ya kaba nila initiate nila ada juga ke DPR kiwan gini BGP technical wing gijongi kiwan berpelisna ke DPR tiki barang bun ki scheme ki bangin ang yabum kini ke major scheme te kini berhoy ngayo ko support podal hiwat langat ngidon tang arnut te kadno jin na leila da pi ai de BGP government ngani thu AP you'll enjoy the same thing like our brothers in the entire northeast ndang manakane shan kudno play dang news ni Chief Minister jong Assam ula create khat artlak ki government job first phase manakane nego hati ula I spot appointment order permanent job arpulai hajar ngut ka phase wise district headquarter wise unlitsa that is the development that is the money coming from Delhi last year play in la notify the government jong BGP ka Don Bosco University hapo Guwahati la notify one of the best university in northeast la aisan spa crore banang penitinan ke gift san spa crore lomba uhiman ka bisas ya ka Don Bosco University hakaba ki bishop ki padar ki ilang baru human doj bodel te kini ki ba ngayo bene share ba pi tekan di DPR ngan sale ka bron kam kin rawan ki ino podel hi ngan sekentip ngan sawan lang mat ngaru te
to napan bukan buon makikam tengah pan keren no aswa te susu idang don biang ini financial assistance na po DG grant 2023 sa silak tengka pilih ngan ai biang ya school no banta kini ki extra expenses bat ki we kung kadak ka jing ya kit bok lang mar kuleng te na banta ki jing im go barang sa ka jongi longi ba pejingai longi ba kenjingai longi waju longi ba sha yalam bakla ki ba ngekbe nre nyinya de ganti jong ka jinget we should love and respect secularism not communalism number ba kajihikai ki holy books kot ki bokhu be it the Bible, the Ramayana, the Quran, the Gita, the Guru Granth Sahib lani ka kot kan tangga bokhu kai kai ni kumchu mumton je phe nila bani phe hakaryam hak jinget ki balang kaktin athlete but we are all created by only one soul of God. Ya keberang sah kaji jungi, let us pray for each other. Kublai sibun, kublai jungi stand. Shall